أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang bertindak imam adalah Ustadz Rio Pulungan, temannya Ustadz Bitu dari Mesir. Dan ada kultum kira-kira 7 menit selesai sholat. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamati shalah. Luruskan dan rapatkan saf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلهنا يا ربنا أنت وانا سبحان الله سبحان الله وبحمده دائما قائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا شريك له الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة المسجد النبوي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وتجارتهم تجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن
من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yai kami, kakek kami, Yai Najib Asmani, dan semua jamaah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan kesehatan di hari 12 Zulhijjah kalau ngikutin Mekah, 13 Zulhijjah kalau mengikuti kalau 11 Zulhijjah kalau mengikuti penanggalan di Indonesia. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan kesehatan, dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan atau lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi Yai Najib meminta memberikan kuliah umum ya. Ini kultum, kuliah terserah antum. Berarti pacak 1 jam ini. Mungkin sekilas saja bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini termaktub dalam surah Al-Baqarah ya. Dalam surah Al-Baqarah halaman 32 disebutkan wadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum la tusyarun. Sebutkan bahwa sebutlah nama Allah ya, di hari-hari tertentu. Para kalangan sahabat banyak yang menafsirkan ayat ini, hari-hari tertentu inilah hari-hari ayyamut tasyrik ya. Dimulai dari 10 Zulhijjah, kemudian masuk hari tasyrik 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Dan kita sekarang masih di hari-hari tasyrik, hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pahala itu dilipatkan atau berlipat-lipat. Sebagaimana juga kemarin kita puasa Tarwiyah, puasa Arafah. Puasa Arafah menghapuskan dosa-dosa 1 tahun sebelum dan setahun yang akan datang. Itu semua kemuliaan-kemuliaan atau keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Allah memberikan keistimewaan waktu-waktu dan keistimewaan-keistimewaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya? Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa umur umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek dibanding dengan umat-umat kaum terdahulu. Ya, dalam satu hadis disebutkan inna umra ummati ma baina sittina wa sab'in, bahwa umur umat Nabi Muhammad ini antara 60-70 tahun. Ya, kalau sudah lewat 60, 63 lewat lah dapat bonus lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Rasulullah sendiri umurnya 63. Ya. Jadi umur umat Nabi Muhammad ini Bapak Ibu pendek-pendek. Mari kita bandingkan Bapak Ibu dengan umur, contohnya seperti umur Nabi Nuh alaihissalam.
Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama. Quran surah Al-Ankabut halaman 380 berapa? 380. Ya. Kami telah mengutus Nabi Nuh selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Itu berdakwah saja, berdakwahnya saja Bapak Ibu. Bagaimana umur remajanya, umur senjanya dan segala macam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan satu kekhususan kepada umat Nabi Muhammad ini, yaitu yang disebut dengan syarafuz zaman wa syaraful makan. Mulianya tempat dan mulianya waktu. Dan sekarang kita berada dalam kemuliaan waktu itu. Waktu apa? Waktu ayyamut tasyriq, yang dimana kita di sini mengupayakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak takbir, zikir, tahlil. Tadi kita sudah berzikir, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Hajj, surah Al-Hajj disebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan sampai daging-daging korban itu, tidak akan sampai juga darah-darahnya itu. Yang sampai itulah ketakwaan kita, niat kita Bapak Ibu. Ya, kalau niat kita ikhlas berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan sampai pahalanya. Tapi sebaliknya, waliyazubillah, jika niat kita ya ada ulang-ulang di balik batu umpamanya, atau karena ada niat-niat tertentu, maka ibadah kita itu kurang maksimal. Maka Allah mengatakan la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah hanya menerima ketakwaan daripada kita, menerima keikhlasan kita dalam beribadah, khususnya berkurban itu. Kenapa turun ayat ini Bapak Ibu? Karena ketika itu orang-orang jahiliyah, ketika mereka berkorban itu, mereka ambil darahnya itu, mereka tempelkan di Ka'bah itu, seakan-akan kulah berkorban, macam kulah potong kurban. Gitu. Jadi mereka ambil darah-darah itu, mereka tempel-tempel di Ka'bah itu. Maka turunlah ayat ini yang mengajak kita, ya, bagi yang mempunyai keringanan atau kelapangan rezeki, supaya mereka berkurban dengan hati yang ikhlas. Ya. Maka dalam Islam ini Bapak Ibu, ada kemuliaan tempat, ada kemuliaan zaman. Saudara-saudara kita yang sedang haji, mereka mempunyai dua kemuliaan sekarang: kemuliaan tempat, ya, Makkah, Madinah, Arafah, dan kemuliaan waktu. Insya Allah mudah-mudahan kita Allah panggil sebagai Duyufur Rahman, ya, menjadi bisa berangkat haji Bapak Ibu, ya, di tahun-tahun yang akan datang. Jadi teman saudara-saudara kita yang sedang berwukuf di Arafah, yang sudah beberapa hari yang lalu, mereka mempunyai kemuliaan tempat sekaligus kemuliaan zaman atau waktu. Kita sekarang ini insya Allah dapat kemuliaan tempat juga, yaitu bermajlis di tempat ini atau di masjid ini. Maka insya Allah kita bertakbir, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga mendapatkan kemuliaan tempat, yaitu masjid ini. Karena dalam satu hadis disebutkan tempat termulia di bumi ini adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan Baitullah. Nah, dan kita juga dalam sedang waktu tasyrik Bapak Ibu. Maka Allah memberikan kita kemuliaan ini supaya apa Bapak Ibu? Supaya paling tidak kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita, bisa istilahnya menyaingi umat-umat dulu yang bisa hidup ribuan tahun. Maka Allah turunkan hari Arafah, Allah turunkan malam Lailatul Qadar, Ramadan, dan seterusnya. Ya, banyak ibadah-ibadah yang dilipat gandakan, salat syuruk, orang yang berdiam di masjid, orang yang salat subuh sampai masuk syuruk, kemudian dia salat syuruk, dia mendapatkan pahala puasa, pahala umroh dan haji. Dan banyak faedah-faedah atau keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW, supaya kita termotivasi, supaya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, hari-hari yang mulia ini insya Allah
kita maksimalkan, kita lengkapi ya untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Mudah-mudahan dengan wasilah tersebut kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah juga melapangkan rezeki-rezeki kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dia jalan-jalan min haitsu la yahtasib, ya, dari jalan-jalan yang dia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Bapak Ibu, mungkin itu sekilas taklim singkat ya, taklim mendadak sebetulnya dari kakek kami, kakek Yai Najib ya, adik dari kakek kami Imron Asmani ya, adik kandung dari kakek kami ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Insyaallah mudah-mudahan suatu hari bisa bertemu lagi di majelis yang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.